Hazret Ali az çım destler gebe kali Zadileme bakıl ve hali Bahti bahti hayran. Hevalên hêja binêrên delal û bixêr hatin ser weşana Pekan TV bernama her jinek hunereke xeheyî. Erê hîvonên delal temaşevanên hêja careke din û bixêr hatin ser ekrana me bernama her jinek hunereke xeheyî. Dîsa 2 hefte çûn em hatin mala we bûne nîvan. Ez û hevala xê çîdem. Careke din bixêr hatin. Di serî de em bên programa me kerema xwe re par bakin û bibin endama ya jî bibin abone Pekan TV. Hinek me dest programê nekirin em vegotinê xwe ji bînî. Hîro dîsa du nîvanê me pir bi qîmet delal hene. Nîvana me yekem Dilek Yıldırım. Dilek Yıldırım. Tu bixêr hatî heval Dilek. Xêr hatî ser çawa hatî. Nîvana me din Necla Baran. Tu bixêr hatî Necla. Bixêr selamet. Çawana baş in. Başım spas. Hûn jî baş in. Gelek spas. Ez bi kirtasî nîvana me bidim nasîn. Dilek Yıldırım ji Çorumê ji gundî Çîk Hesanê li Tirkiye muhasebe yani hesebdarî xwandiye. Gelek salan di eğitim senel Ankara'ya kar kiriye. Nêzîkî 2 salin jî li Ewropa dijî li İsviçre. Mixabin bi gotina xwe dîsa dibe ez sürgün bûm penaber bûm. Nîvana me Necla Baran jî ji Konyê ji gundî Hecîlerayê li Danimarka dijî. Zanîngeha Danimarka bêşa zimanê Fransîzî dîroka gerdûnê xwandiye. Niha jî Job Centerê de em bên dixebite. Belê. Erê nîvanevanên hêja careke din nîvanê me li ser ekranê heval Dilek û heval Necla û bixêr hatin. Bi rastî em ê hîro dîsa bernameke pir xort û pir zindî tev hev derbas bikin. Ji bo ku behsa ku em hîro bikin behseke giring e. Lê bes me gotiyin her jinek hunereke xwe heye. Hevala me Dilek rastî hunereke xwe pir baş heye, dengeke xwe pir xweş û pir zelal heye. Heval Dilek em dikarin bernama xwe xweş bi dengê te zelal dest pê bikin, stranek te ji me re amade kiriye em gidarî bikin. Dilek dengê me ne te? Dengê me te? Erê Belê. kerem ke em strana te gidarî bikin û em bernama xwe Nizanim dengê me tê re ne? Dengê me tê? Dengê te. erê erê. Belê. Savê ez ji silava rez dikim hemû hevale. Yek ez kilamekî bêjim an, ez stranekî bêjim min. Erê kilamekê ji me re bêj. Kerem ke? Heval ez Heval li cem Dilekê hinek teknîk problemê teknîkî hene dengê me dereng diçe ez bawer dikim. Tamam. Kerem ke. Ya. Sultanımın adır vara mesajali Akayımı sultanımın Asumu bertenge to
یا خربازه یا شربازه یا خربازه یا شربازه اسمو برتنگ تو یا خربازه یا شربازه یا خربازه یا شربازه سروانا atak atak ya Zeryabı sultanımı saçan rabe sana ya Zeryabı sultanımı asmamu mekaneto yaray bıde ya sırvazı yaray bıde ya sırvazı asmamu bertengeto ya hervazı ya sırvazı yaray vazı ya sırvazı Urti tora mubareko yaroyimi sultanımı Esam-ı to endahizan yaroyimi sultanımı Azumu bertengeto ya esfaze ya desfaze ya esfaze ya denkfaze Esmamu dergâheto ya esfaze ya desfaze ya esfaze ya desfaze تای دنگ خاش دنگ زلال هرجي دنگ دلي دسق بد دنگ تای زلال راستی جی دنگ تای زلال یه مروف نکاره به Sabe danke مجارة ما هيرو ما بير كرامون زمان اسيميلاسيون و انتجراسيون بو دوی آلی داجی هوالا می نجلا از باورم پسپوره ام دخوازن هنگ لسر و مجاره نقاش بکنی اسیمیلاسیون چیه انتگراسیون چیه نابره ده فرقه خود چیه دکانی هنگ جمعه شیراغا بکی امه بردوام کنی اره برای از سپاس دکم جبو میوان کرنو و از حیوی دکم پروگرامی که باشتر است به سپاس جبو دنگی تا خوش دیلک حوال دیلک اره از جبو اسیمیلاسیون و انتگراسیون قصه بحث بکم يعني از بخوا تركيا يعني كونيا هاتم دنيا من بخوا يعني از هم اسيميلاسيون من ديت هم جي انتجراسيون لفر دنماركي اسيميلاسيون جي تركيا من بخوا يعني سرخه مقصد از البداري انتجراسيون هم جبوي جواكا دنماركي هم جي جبوي كردي يعني خاصر kimlikî xasarakî xew Kurd bisekinim. Ez basî wê bikim fark çi ye her du çi tenmane çi ye asimilasyon çi ye entegrasyon çi ye farka wana çi ne ez wê ser bahsê bikim. Yani Kurdî min jî kemasî heye ek gotinan Tirkî nav tav dikim yani boye
Kurdiye şaş Türkiye baş çêtir em dibînî çi dibe ma bibe şaş be jî Kurdî be. Erê. Kerem. Ez berê bêm ez min yani Kurdî zamanê min dayîka ye yani mak zamanê min ez li gundî mezin bûm li gundî hejlarê mezin bûm 6 salî ez çûm Konyayê me berê Kurdî dan dikir yani dayîka min Tirkî nadizanî min kurmancî dan dikir li mal 6 salî min dest pê mektevê kir ez çûm Konyayê me bar kir Konyayê ji şastrelî şûn de jî min Tirkî tek dan dikir yani min Kurdî ji bîr kiribû yani ew ji bo ku tu çûyî Tirkiye tu çûyî medrese tu çû mektebê tu çû dibistana Tirkî tu mecbûr Tirkî tek dankî yani tu alternatîfê din tune ne tu nikarî biaxivî bi Kurdî yani bi Kurdî xew îfade bikî ew tune yani yani min hendik ji Tirkî dizanî feqet kemesiyê min gelek bûn min nikarî verşê bikim yani şîvê me de tengî problem hebûn loma ku yani mamosteyê min hevala min giştikî dizanîn ez Kurdim feqet qebûl nedikirin nexwestin ez Kurdî bêm ez Kurdim yani ji bo me bixwe jî dixwastim ez verşê bikim ez min nedigot ez Kurdim yani min pir cara min ji ber fedî dikir bila yani û qasî asimilasyon sermerî û qas etkî dike yani yani ew tiştekî wan bû ez yani belki hûn herkes dizane vê yekê yani vê dûgî vê hîset dizane yani Ya me gî ew hîsa jiyan kirî bi rastî me jî xeverşê dikir. Erê xeverşê dikir çünkü yani ne tiştekî tu vidare mînê vidare serbest bibî bijê ez Kurdim ez ji gundekî Kurd hatime dayîka min Kurdî nizanî Tirkî nizanî ew ne tiştekî baş bû yani pir eyîb bû yani ne ya yani min dixwast ez verşê kim feqet verşî ji nedibû yani xuya dikir ki ez Kurdim yani ji bo şîve min ji her tiştî min bele dikir yani malwê mahlê em dibînî yani em li Konya li malê Tirko dibin yani em tek Kurd em tek bûn yani malbata min tek bû yani dev bavê min û xwişkê birayê min bûn paşê me bar kir derekî din me bar kir erdê malbata xwe Kurd yani erdê hejlera em lo derê tengî rehet bûnî çünkü derê Kurd piranî bûn yani em minek mecbûr manî feqet me nego ji bo ku ırkçılık yani ne ji bo tiştî wê me doğal tat yani em ji mahle dibar dikinî wê mahle li derê malbata me mehla me em rehet nî Kurdin em gî Kurdin em gî minê ev nî em gî ji derkinî manê we em hîn rehet bûnî fakat imkanı me hekime jî tengî yine yani değişik bûn tengî tiştekî cuda bû yani ne teng ew mehle tengî değişik bû fakat em li mehle rehet bûnî ba nav Kurda nav Kurmanca serbest Kurdî dan dikir yani fakat her peta sistemik em bênî didan pêş ve peta asimilasyon bû yoksa entegrasyon bû ew tabii ki asimilasyon bû yani tu eger nî wan mî tu nê tavwanî tu tavwan ne yani tu dişlemiş de yani va tiştekî van psikolojik stratejik bir uygulama yani maksud kine inkar bûne yani inkar bûnê yani erê inkar bûnê yani te qebûl nakin yani çi tu qebûl nabûyî tabii her vaxt derbas da be em Tirkî'dan dikinî Tirkî dizanî Tirkî hek dikinî benlîka me hekama gî Tirkiye em Tirkî televizyon temaşa dikinî her tiştî me Tirkiye yani ez 15 salî ji hatim Danmarka Danmarkî min ew dîk yani entegrasyon li derê Danmarkê çünkü kanûna li derê herkesi taze hatî li derê mecbûr entegrasyon
prosesi de derbas bibe. Kanun tibe herkes entegre bibe. Mecbur tu zaman hubiki fakat tu zamanı xaş bir naki. Yani من وزارت دست به مکتب کر مدرسه از چون ماموسته من دانمارکی پرتوک دامن پرتوکا ویجی ترکیو من گفت شما ترکی پرتوکی داده من از دانمارکی فر ببینم یعنی نه لازمه من نه تشتی لازمه بو من از zaten ترکیه دامن از ترکیه چرکمه گونوزم گو با پرتوکا geçtiğimin az nuzarım az çıbıkım tu aynı dusuji aynı. Min ayna mıxand ama az bir keyif hoş bum. Çünkü zamanı ki az tuzanım zaman ki az nağızım bir bakım. Yani bazı mı lazım tabi. Mırgot ara pürtükhane liver heye Kopenhag'e. Pürtükhane jboy biyaniye yani jboy Türka, jboy Araba, jboy Somali, jboy herkesi dünyayı açı modere Pürtüke bu Kurdi hana müzik bu Kurdi hana kaset bu Kurdi hana az bir keyif hoş bum çünkü vdare asıl kültüra me akomay vdare aml vdare nas bakani yani mgot az buxa fer bibim kurmanji Kurdi baxavım Kurdi buxunum Kurdi gohdar müziği bakım من پرش حسکر یعنی هم کردی من دخاند هم دانمارکی من دخاند پاشه من فرانسوی کر فربوم انگلیسی فربوم فقط من نخواست که از کردی خا جبیر بکم یعنی ترکیه خواستم که ما تجبیر بکی کملکی خواهد تجبیر بکی لفداریجی تو یه تا یعنی دستکی تدنه تا تو بخواه بکی مانه من پرجی از پرکی خوش بم پرجی حسکر تو بوی ترکیجی تو اک متناو تو مشکل متناو yani مرا نه پروبلم که از ترکی بزانم ترکی بخونم yani her insan herkes دوازه که کیشان زمانی تزانه کیشان زمانی باش تزانه و زمانی خواهی ifade بکن yani var نه تشتکی probleme her zaman devleme diye ki ari aynen جبوی دانمارک جی نه پروبلم یعنی دانمارک توپلم دانمارک خفداره تا چه زمان زانین او وقت باشه یعنی yani farkı asimilasyon integrasyon çiye asimilasyon tu kültürü ha minak jbir biki kültürü ta nav kültürü kadın acar da wan da tay tu xabel maki tu mini wan bi zumani wan danki televizyon wan sergi kültürü ha jbir biki mesela az bakıp dayka xara daykamın Türkiye nadzani asper mine yabancılaşmış bu yani bu kasık yak bu kasık az zaman mı zane az zaman ben zanıma yani tabii ki ayrı bir tane juda juduna ki juda da tabii am jav durdu kavni yani dure xaj kimliği xaj durdu kavni yani asimilasyon ki per sinsiyeji am nuzani am nöni asimilasyona am nön ırkçılığı am doğal karşılamışsın içi xadı seri xadı am tübeni bu herkese iyi bu ciranıma iyi bu hang brang iyi herkes ve tişti am yek bunu yani mani ve am per ne fikirni yani şuma vant be per snakni yani ama ko hat dönmek vedare her kültür yakın her kültür mafukana herkes yakın tudukari bir Kürt tudukari bir Türk Somali Arap peki ben ve de asimilasyon ne yani asimilasyon ki olsa zıraf yani ayı yavaş yavaş hedi asimilasyon hayı fakat av tuşki dubxa aktiki dubxa yani çok hasta zorlamış naka yani bu ve ne mecburik biki fakat be tabii ki mesela kuremin hacmi pırtır Danmarki kure vijwanı pırtır agbını fakat ab das tuşki das tadayı tuşu kurmancı biki yani mesela
ders kurk kadar biki. Tabi ileride av tişki zaman yani tunukar bir yani az çan sol vurum çan nesil vur bimeme kurkimin ve kasmın kurd be. Yani av tişteki zahmet yani. Yani. راسته اول چیدم بله yani asimilasyona kem entegrasyona kem zede bnav da çuni ev dibe asimilasyon. Mesela gori kurala ver yani dibe gori kurala em gil Avrupa ne em her çarjinal Avrupa ne eğer em kurala ver zede bnav da çuni em asimile dikini. Ama mesela kurala ver çına demagaş Türkiye hatim ma prezentasyon çekir jme perskir gotin gori da entegrasyon çi از فکرم من گفت لترکیه مثلا ما چوب همو دافتنه بدون کی از هاتم Avrupa من دیت یه جامعه دکنه وایره خطا دکنه وایره yani gereken ve kuralına pek bindi yani tişteki pir baş bu yani bu men ya da mesela kurala trafik kesle Türkiye günadı yani kask bir sür bir zer bir dinavara rahat tira dikene tarna az hatam varat yani ceza henüz bu ona gerek tuvanajı pek bini. Yani çi gori min yani entegrasyon kurala Avrupa gerek tu pek bini le tu hazide de nav da neçi beraj asimile neki. Yani gori nerin amıcı usaye. Yani asimilasyon en boy kültür am bahse bakın. Yani mesela tabii kanun kuralı hanı tu mecbur ona uygulamış ki yani çöp ve vay tiştivan av ki yani normal vatandaş boy way yani fakat asimilasyon mesela tuna kaç zani tu kaç nastki tu yaz kurmancım az kurdum az kurmancım az yani aslı kat zani tu kültürü hacı berdavan ki yani tu mesela gelenek görenek arka torata çine xarit wan berdavan ki yani av bu ve mesela am kurdun am permak nevroz nuzane nevroz te çmane am çın cejna nevroz am çın piroz bıkni yani piroz karne am tiştivan nuzane yani ev tiştivan asimilasyon ava yani tu xabirt ki tu asli xabirt ki kültüre xabirt ki adat tay tamana ya mini wana نه اول نجلا همه هین بردوام بکنی چونکی برنامه ما هین درجه اول دیلک جی برسه خجوه جی بکنی اول چیدم پرسنه هنج تماشه ما هجادا کارجی پرسن تماشاوانا اونی سر اکرانه هم هنک جهوال نجلا پرسن هنم بکنی دیلک نه تا نبونه نعم فرصتا هبو yani perkest be yani entegrasyon je asimilasyon je entegrasyon yani av yani tangi piçiki rasta dürüst yani fakat entegrasyon tişki pozitife asimilasyon tişki negatife asimilasyon inak yani tümüne kültürü want be ama bu zor tabii yani na خواستنیتا دیجی خواستنیتا دمه آره entegrasyon pozitife naha mesela az bxa entegrasyon da şoğlum hal Kopenhag'e وداره پنابر اجر تازه تنی جانرا ام برنامه چدکنی برنامه وانج اگر سیاسی اکتیفن ام ریر وات کنی یعنی ام استان نینا نمینی ترکیه یعنی تو مجبور بردوام بکی هر yani jiyanata çuval Türkiye mesela Suriye nahal vurcu berdawam dike yani yani tişteki pozitife tu bxar kültürü xa tişteki xa bxaratini اول دیلک تو چت پرسی یعنی مثلا اول دیلک بنیم تتا ایشالا
جبوتا يعني مثلا نوع اول نجار ام بيني بر تركيا زوده كات belki نتشو تركيا تشو üniversite نتشو نبيرامن مثلا تركيا بايا جيتا خون تو مويجي تو منيكي دارن هوتي فيداره جبوتا فرقي ولات وفرا يعني يه ولات جبوتا çu ye vra çu دیلگ تکنیک پروبلم هه اولا می جیه کی تایبت دمنها جبوه جی جار جاران دکوه اره aha hat اول دیلگ کت مخابن dilek kat rasta امجی اینجا اول نجدار بردام من کن هات نه ها تمام تمام هات اول dilek از پرسکره بفهم که yani دراسته از درنگ هاتماlı var Ali Avrupa ama az zanım yani az kurmançeli çorma bu az yani çorm entegratçı bu ya mesela asimilatçı az kurmançı çorm bu ama dışsa emince asimilasyon görtüne yani emince asimilasyon değil. Çeva mesela gündemi aşiretin para cudane. Levce devakun me cudane yani farkıya mesela zamanı diyemin zamanı babamın tane farkını. Evcili sürgün hattına le çorum böyle. Eğer sürgün hattına yani az benim mesela aslında belki beri size sali az bir nakme bir kamın yani hemu malbatamın kurmançıtan tekirne. Ama az yani sersali beri sersali. Ama iro tune. İro kes kurmançıdan ne kirne. Kurmanç kılas biye. Çeva kılas biye politikaya asimile hattına. Eğer politikaya asimile hat emci bir kirne. Kültüreme belki ne bir kirne ama dışsacı yani zaman bardım. Hem zaman bardına. Eğer az entegre heval necla gotiye ya draste entegre yani az benim evci asimilasyona ama ev yani eğer hevra jiyan dikim az mecbur entegre bu. Ama ne Türkiye politika ne ava yani politika Türkiye ne ava yani gotine kurmanç tu ne mesela bajareme az mesela diyemin çırak yani diyemin gotiye mamoste hatiye ligunde diyemin mamoste gotiye em teneffüs etçin zarok yani mecbur Türkiye tankirin. Eğer Türkiye'den nakır lehistine yani sopeye lehistine heri yani hemci mesela çıbıye az benim yani mesela bajar çünkü bajarı mazın mecbur yani hındık malbat heye yani emçi heye cenaze heye emçine gündeme davet heye emçine gündeme em kurmançıdan takın ama em çün bajarı em bir kirne yani asimile bu ye. باجه زمانه bir کرنه yani. Ari zamanı bir kirne yani zamanı bardına az benim. Ari. Belki bir nakirne az bir kim yani az şu bejim diyemin zani babamın zani ama az nizanım. Mesela huşkamın nizaniye yani az generasyon o da yani Generasyonu yani demetara dizanım generasyonu eri generasyonu bare dizanım yani ha bir کرنه kayse dizana tenel çor. Ne nizanım hındık yani hındıka. Handik dizanla. Hem ama bir kirne. başka ifade et ki Eri. rastici kırdiyata başa Ne başa zanım ama باشه ام فهم دکن az famdıkemi başı yani famdıkemi başı ama az likarım çıma az benim yani diyemin dımili zaniye zazaki mesela diye ademin zazakine diye babamın kurmançı yani fark ehne gündeyonacı fark ehne Ari.
Em zede ne Loma yani Loma em nikarim. Ez hem ez zazaki famdıkım hındık. Kurmançı hındık famdıkım ama nikarim dentkirim. Yani والله زحمة أمسترانا كنت قدر كني والله ده باشه Bejmara kalama be enisi. Dilek. ya naha az tişteki gibi Hani ez kurma Gerek ya. Dakiki. yani naha mesela naha müşkileme enem her mazın av asimilasyona yani asimilasyona am kültüre hac bir Ari asimilasyon bir yer. زمانی خش بیردکنی yani maaf matuna ne fakat zaman tişteki her giringe yani herkes mecbur Evet. zaman kabirine ki kısa bir ki naha yani az yani az per xemgim dibim jberku malbata min yani herkese haz nas kun vdare kes bi kuri xar kurmancı danmaki ام تخوازن لفداره ماک زمان kursa dersa Kürdi bedeni kas nağazı herkes tخوازه Türkiye kuru xara baxava fer bugün çünkü Türkiye lazım tabi her tişte yani televizyona bu Türkiye her tişte bu Türkiye tu imkanı Kürdi tunana mane ve yani ne tişte ki mare havsiliyet ki yani bu kurmancı havsi kasiliye ne ki manevi yani ha az benim yani belki en büyük sorunumuz. Sonra me her imazın. Eyvallah. Yani peşniyara tecrübe veçiyem. Çava çare ser bikin mesela. Filmeme zarokatından yani televizyona mekemen işte bu program evan gelme henek dixwazini xebigini milleti çıkasım digeni çıkas digini nizam yani çare çiyem çi bikin yani. Bu veti çi fikri. Çare mesela va bernama tişteki per başa yani çıkas per guhdara bakın vakas başa yani bu zarokji yani her naha YouTube per tişta yani avji Kore her tişti İngilizce be çibe zaman gel sar YouTube utknem لسر وتی به چیروکی هانا چیروک گفتار بدن کره ما aynı van müziği Kürdi mesela figen çbaş strana gavn tabi evji aynı tişteki yani çayı her tişti kültürü lazım ki bu Kürdi be yani راست سپاس اره اما صحبت خدمان بکنم سرانی تجربه دیلک گدار بکن Tamam. Eli Ari. Az küçük tanker. Gelek spas deng dili tesaq bacane. Az zanım tu imkaneta kemen tu ciye ki ne gore dilitey. Ji bo vêjî çi desta ve atê te dikî yani gelek spas. Ya spas baş. دنگ خوش دنگ زلال Spas kım.
اره تماشاوان هجا جارا کدن از خوازم بینم بیراوه لسر یوتیوب کانالا پیکانه ببین اندام گو ام دو پر کسا بگینی ام میروون وک نجلا وک دیلک دنگه وان ده هر کس کی بگینی ده هر کردکی آناتولیا نوین بگینی بوی ویجی پیوسته اون ببین انداما کانالا می یوتیوبه و برنامه نها جی بلاف بکن کو تماشه ما پر ببین و هم ببین نیوانه پر مالا از دخوازم نا چند پیام بخونم کرم که Yılmaz Yıldız Pirsiye de pirsek jiwa rêzdaran li Ewropa pir derfet imkan ketin destên Kurdan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dewleta dagirker her tiştên me li me qedexe kir niha jî wiha ye gelo em Kurdan çi qas ji wan imkanan li Ewropa hêyî sûd vegirtine em çi qasî li çandî û zimana xwe xwedî derketine. راسته Persa اول نجد خوازی به برسوینی پرسنه دجی یعنی بخنم Avrupa هم چقدر خودی دردکوینی زمین هم چقدر لبه درج برکو امکان ما زیدنه هم دکارن خرساجی وکن هم دکارن یعنی تو قد خبون لسر متن الور هم دکارن چی بکن یعنی Avrupa وقاس امکان دست مده یعنی اری tabii Avrupa imkan das mehene kas yani çıkas Türkiye o Irak İran çıkas boğazın ma asimile bakın nikarin ma asimile bakın eğer ki am zmani kha libun xudan yani am çıkas zmani kha baş bizanin çıkas bakın av jmar ve kasırında çan sol darbus bibin yani mesela bu Kurdiye Anadolu'ya beni herkes de on çıkasırın ve çıkasırın Paris'i Kurdiye ve Kurmancı ve çıkasırın başın yani kas ne karışma ve bistine mane ve am mecbur ser bunu xudan am mecbur imkanı xel ve darici değerlendirmiş ki yani avcım tişteki mecburi mesela çın değerlendirmiş ki hal dare mak zaman imkanı hana her komuni her belediye imkan tede ku kari yani eğer mamostaki dibini kuri zarokun heft sali de hatta 12 sali bekarın zamanı Kurdi fer bibin. أري يعني أو إمكانه هي فقط إمكانه ما أنا كستونه يعني كسك Kesli havesno ki. حواسي بكتونه يعني از بخون موضوع دمه از انتگراسyon konseyi دمه ما çıkas barxada ma çıkas خواستم çekini ne bu yani herkes mırtıbe çuma kurmancı çuma na Türkiye mi lazım Türkiye kurkureme Türkiye yani ha sorun ha yani imkanı maunci ama ne kadar ne için imkanı ha بر نجلاست قازم و هم komentar هم جی نوع دا پرسی هیه مثلا تو نکاری بی işte همه کرد شوشتارن لزمین نه نخواده işte لأوروپا درفت هیه چما نکنه اما و یه جی بنگه که خطنه مثلا چند هزار سال این کردا تم قدخل سر هاو تم این کاربون لسر هاو این نوعی با درفت در کتیه یعنی تشکی ام بینی پسیکولوژیک شید بن ودا تونه کی کرد گران لیبن قاده یا جی ویرا هبکن کو امکانه که ون هی ام وی امکانه کار بینی یعنی جبویتا واجینه بشکه یا جی واجینه فاکتوره که hani ام کرده سوشتار نه اما بنگاه ودا جی ام بینی تاریخه که هیه چما Arı tabii sebep hana yani ne ki sebep tunana o milleti var herkesi var tabii evşi bu fakat yani du sayı lamatıs kene du sayı das madoy yani sırk buna Arap buna nodun hakma nodun ma
ama bixale bunu xudam bixal zmanê xwe bikînî tiştekî pir girîng heye ew ji mesela li vidare film çax dibin Kürt Film Festival çedibin Portekî Kurdî çedibin yani kültür dusu ji dibe yani em dikarin biparêzinî tengî kültürê xwe fakat em mecbur jî parv vekinî yani herkesî tê bigêye yani ew jî tiştekî faktoreke mezin e yani eger millet pirse yani çima ez Tirkî yine lazım o ingame ve mecbur beni yani Türkiye lazım fakat Kürdi yine lazım yani çima lazım yani belki narın lise üniversite Kürdi naxunun fakat zaman her vakit lazım. Roste. Pirsa kedin jî heye Hacî Delalînê pirsiye pirs ew e em bi xwe çi qas xwedî zimanê xwe derdikevînê. Yani naha ez bê me pir xwedî dernakevînî mixabin yani ez bêm belki ez nesîla dawî me yani kesî ji min biçûktir Kurdî nizane Tirkî dizanin Tirkî filma sêr dikin temaşayê televizyonê Tirkî dikin li hewesê nakim yani ez nizanim mixabin yani ez pir pozitif nikarim bêm yani ne pozitif No yani az ve perspektif mesela no ham taybetî li Türkiye niha dusa baş ol Danimarkî fakat li Türkiye eger tu li bajarê jî Kurdî dizanin pir hendikin perspektif mesela no ham li Avrupa jiyan dikin ne mesela te li ser zimanê Fransî lêkolîn çêkiriye tu İngilîzî jî dizanî yani bi zemên mesela tu hebe hemen her devlet jî dikarî teqîb bikî işte siyaseta wan çi ye entegrasyon politika wan entegrasyonê çi ye fark heye ji dewleta mesela benê Danimarka cuda entegrasyona işte Fransa ayrıye işte devlet dinê Avrupa ayrı ya jî Amerika ayrı fark çi ye fark jî pir e ez bêm yani farkê Fransayê Danmarkî pir e Fransayê jî li ser asimilasyonê ye Fransa berî zaten koloniyê Fransa pir bûn ji welatê kolonî de hatin biyanê wan gî ji Tunîsê Maroko'da ji Cezayir'e de hatin ya wan mesela ludere tu nikarî erî ya kursa Fransız bibinî mecbur tu barî bizanî yani eger tu erî li Fransa bijî tu mecbur barî Fransız bizanî ya an jî pir zehmet e yani tu nikarî ludere kursayê Kurdî heynî fêr bibî ama asimilasyon li Amerika mesela aynı asimilasyon segregasyon yani herkes hereme xwe dije Kürt bo Kurdana Türk bo Türkana Yahudi bo Yahudi Arab bo Araba yani nikarî bi hev re bijî yekîtiye da ew tiştekî pir zehmet e yani disa Danmarkê herî baştir e yani Danmarkê modele en baş ew Danmarkê ye yani Danmarkî jî dîroko Danmarkê tu biyanî û qas nebûn yani çend derê 50 salî 50 salî derê karkeran me hatin awilcar yani ji bo wê ku dîroko Danmarkê qurt e fakat disa ji modela entegrasyona Danmarkê yani ji her welatê din baştir e tabii nêrîn tên garandinê hinek kes ben ya Danimarka xirabe ya falan dere Türkiye tabii Türkiye Türkiye milliyetçilik yani ırkçılık bir taybeti ser Kurda yani para
Tu mecbur yani tu ew înkarî yani Kurd tune ne ew ser wê tereye Raste. Heval Yani. carna ji me re nivîsa dişinin dibe hûn çima bi zaravayê Kurdê Anatolya navîn deng nakine. Em ê zêdetir dixwazinê bi zaravayê bi Kurmancî Anatolya navîn jî em ê deng dikin zêdetir. Lê peyvên şaş di nav me de hene em ê tenê wana ji nav davînî. Wekî din jî mesela em ê nabînî qonişmiş be em ê dibînî axaftin ya jî deng e ya jî tiştên hene bîrî min. Em lav xelbinî em lav Ew xelbinî ji me re dibêje dibê te çima te gotî astengî derxist min astengî çi ye min nizanî. Ez Zorluk. bim yani em ça dengkin nizam em çing deng dikinî. erê Em ê gorî devoka xê Anatolya navîn deng dikinî zêdetir. Ten em ê yani ya Tirkî ji nav davênî wekî din jî yani gorên ez dibînim jî devoka me. Hûn çi dibikin nizam. erê Heval tiştî tekrar xwestî, peyam ne? Peyam ne nü. te got çi Peyaman nû işte digo hûn çima bo Kurdî Anatolya navîn deng nakine. Aha, okey. yani Anatolya tabii em ê navîn wê li jî ber denkînî em ê wê jî denkînî ya ew jî na zimanekî yake yani ew jî şîveke heye yani ama em ê mecbur Kurdî yani standard Kurdî zimankî navendî yan jî zemankî nivîskî. fam bikin em mecbur wî jî wê bikin yani Raste. Belê. Ahmet Evet. Gezer ji me re peyamek şandî divê Kurdê Anatolya navîn li ber çerxa asîmîlasyonê ne. Raste. Belê. rast erê Erê Yani camê rengi asimilasyona geleki, rengi entegrasyona jî geleki. Mesela heval nejra jî wanî ziman. Newsa heval nejra mesela wekî Evet. mesela te xwendiyê tu zimanî çend dewleta tu zanî rengê wan reng bi rengin yani mesela wekî din cuda tu mirov dikare taybet hîn çi bê rengek wisa entegrasyonê. em niha bêhdankê bidin heval Necla hinek bên hate fireh be em strana hinek guhder bikin. erê baş be Dilek amade ji me re strankê bî Ya Kerem ki. keremke. stranekê ez Amade kiriye. ez ê bêm belkî min gotiye belkî malbata min ji aşiretê Kavliyê ez bêm em bixwî ji Alevî ne malbata min yani Alevî ye yani rêya Haq gotine. Ez bêm belkî ez ê kilomekî hindik zakir ev bêm yani ciyê min hunermend e pira hem jî zakir hene yani ev çi ye zakir belkî temura lêxistinê yani ilahi gotine çi Tirkî nizam ama yani değiş heye değiş. Ez dixwazim belkî du tane değiş çi ez benkim Kerem ki. yani peşî belkî ez dixwazim değiş. Sarvare kartu civode, sarvare kartu civode, hem kadına hem nane, hem kadına hem nane. Dervane şah merdane, devrana şah merdane. Haydar haydar medet Ali, zıra bir kali medet. Haydar medet Ali medet, zıra kali medet. Haydar medet Ali medet, zıra bir kali medet. Canu cismen melkom, canu cismen melkom. Çarres pençmek şaşçı yapon, çarres çişmek şaşçı yapon. Bögleri çarkada devram, bögleri çarkada devram. Haydar hadar medet Ali, haydar medet Ali medet. Zıra pervali medet. Haydar medet Ali medet, zıra Ali medet. Devam ki ama dixwazim edince belki tane
تموری از بدم تو بادایی بولتم تو تموری از بدم تو بادایی بولتم چون نقام مالی دنیا ناود قلیا حق جم هیدر 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 درمان جان به قربان هیدر هیدر مرا بشه شاه مردان مرا بشه شاه مردان Pani yalı kabirem çıpacı yağladı bıra Çarame şaşı bıgaşı Sultan Ali yakıdır Heyder heyder derde derman Heyder derman Canı kurban heyder heyder Canı kurban heyder heyder Merhaba şah merdan Merhaba şah merdan Heyder heyder derman Heyder heyder derman Canı kurban heyder heyder Canı kurban heyder heyder Merhaba şah merdan Merhaba şah merdan Merhaba şah merdan Merhaba şah merdan Her bizi. Her bizi denk hoş. Ben gidilete sağ be. Spas kim? Naber peyam jiten az vana jî bixunim melha doğan devletin ne neteve ne de devletin din da bin destê gelên dinin mixabin çend û dîroka xwe bi taybetî zimanê xwe bin destîne. Rostun. Rasta gelek spas. Ziman rast me baxan Yılmaz Yıldız Şandiye ziman nasnamaya mirovan e dema ku mirov zimanê xwe fêr bibe û pê neaxife ew ziman ew nasname namîne winda dibe ew yek jî bi îrade me ye giredayê li gor zanistê bixwe jî dema ku zarokek zimanê xwe baş rind fêr bibe li cem wî zarokî noksaniyek peyda dibe û nikare zimanekî din jî baş fêr bibe ji ber vê divê her kurdek di mala xwe de bi zimanê xwe biaxife. Rastî jî درست باشا اري اري از gelek hem fikrim bu Yılmaz اري yani نها ام بندستني يعني ام ملتك بندستني silahı men yek zamanı meye ve nti silahı metnana yani ev tişteki giringe mecbur ser dastni Ben rast xwazdim veş te pirs bikim niha ve jî Birleşik Listedayî li Danimarka referandumek heye tu dikarî hinekî bûyî agahdahiyê bidî temaşe me hêja اري سبه referandum هيا لفدره دنماركي referandum جبوي كو اوروبا يكتي اوروبا يعني فوسوا شده بين parastin Palestin'e boy Avrupa'ya yani askeri Avrupa'ya Danimarka hatta naha gotna am nahazın tadı bebeni jboye ku yani hakkı Danimarka veto haye naha siyaset medarın Danimarka tuazın ku am ve je beberni yani am beni ari am tuazın tadı Avrupa'ya beni از بخوا پارتیه یکیتی اما از ام دبین نه ام نخوازنی جبر کو ام نخوازنی ما عسکری هزم هبه
Danimarka. Zaten demakı va derketi yani tani zahmete tu xey şer Ukrayna Rusya tunaye şaşa yani ji boî berke millet şaş bikin taktik ev Yani erê agahtayî bidin savunmaya Avrupa'yı jî nake yani na lixa savunma çın dibên fikir Kurdî fark nake problem niye? yani li Avrupa'ya misyona xey aşitiye pirin ew misyona aşitiye gelek li Afrikana tu xey li Avrupa tunan yani li bo hudûtê Avrupa tu savunma tunaye ji ber wê ku em dibên na yani eğer tu jî nizanî ki çi bidî bê erê na baştir e çünkü te got erê ingê tu nikarî bi şiva çaxbû yani tu nikarî poşman bibî fakat tu bê na seferekî din carekî din referandum bibe yani erê Rastê me ve agahtaya jî da ji bo temaşa me hêja yek li Danimarka jiyan dikin bizanin referandum heye ji bo ve herkes here fikrê xwe li gor fikrê xwe deng bide referandumê çi dixwazin çi yani çıkas yani em naxwazin ma askerî Türkiye mezin bibe askerî genel yani ne tiştekî baş e em wê ji bo Ewropa jî naxwazinî askerî çıkas pir bû şer wî xas pir dibine yani em dixwazin ser eşitî pir dastinî ji bo wê ku yani em mexedoye yani karşıyız. Ün hem berin. Erê. Erê. Pirsedin hene? Araya me pirskin hin pirsê me heva newne. Ya? Peyam tane em wana car caran jî bixwînin. Ahmet Gezer nivîsiye mafê kesên ku bên arê jî heye. Tamam. Mafê kesên ku bên arê jî heye. Wisa gotî? Tam fehmedir. Tabii ki hayır. Yani herkes hakkı bin erê jî heye. Tabii. Erê ona. Belê. Erê sebep na yani bu min gelekim yani ez bêm na ya Yani ev politika partiya tu lêyê parastina tu tikî mesela tu tibê em partiya min û ez em dibên na sebebê me wisa ne tabii yek dibên erê jî ewnin jî dibên sebebê me wisa ne yani niha em ne lav başa referanduma Danimarka danî me got wek agahtayî yani yek li me temaşa dikin bizanin sibê referandum heye yek dixwazin herin dengê xwe bidin dikarin bidin yani ji bo wê me got em behsa wê jî bikinî lê bes em li ser asîmilasyon entegrasyonê ternê pirsa min em nizanim heval çî dem pirs nexedin Peyamê hatiye ez vê bixwînim piştre tu dikanî pirsa xwe bipirsî. Tamam keremke. Feridun Hayati ünlü var nivîsiye. Elbette tek dünyamız var. Bi Tirkî nivîsiye mixabin. Elbette tek dünyamız var. Hangi dil ve inançta olursak olalım, büyük insanlık ailesine uyum sağlayacağız. Ama bu demek değildir ki Antarktika olacağız. Dilimizi ve kültürel değerlerimizi koruyarak ve geliştirerek büyük insanlık ailesine integrasyonu sağlayacağız. Kürt arkadaş, dost ve yoldaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyor. Saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Pekan'a kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ez bavarım ba heval ekmeği, dost ekmeği Türkiye. Mamastayki Türkiye gündeme ez bavarım mamastati kiriye. Günde her Evet. Hevala me Zeynep peyam şandi. Zamanı me hebuna me
û gelek mühim e em zimanê xwe biparêzin lê jiyanek azad û bi parastina ziman nave ji bo Kurdistana azad herkes ket bide û têkoşîn bike. Rast e. Rast e. Ev jî rast e. Na Gül Özcan jî dibêje, em jî dibêjin na. ha Paşa. Gül Özcan jî. Yılmaz Yıldız Piraniye partiyan dibêjin erê tenê Enhedslisten û Dansk ev tiştekî Danimarkê nivîsiye Folk Parti dibêjin na. Ha. Arı. Farkê Arı gel rast dibêjin na. fakat ya Min fêm kir. ya yani arı rast Piraniye dibin arı ya fakat Pirani jî ne partiye akin mesela ji SF'de jî Sosyal Demokrat jî Millet İttibe napirin ew jî hene. Yani vana tiştekî ekseriya partiya ne nasar partiya fakat yani eri Pirani belki ben eri yani ev net de manek yani have haklını onlar haklı anlamına gelmiyor yani birçok parti evet diyor diye az No, parti hayır diyor diye herkes بدلخا يعني herkes بدلخا herkes عقلخا تشون راست زاني شبتا راست هي توي غوربه بكي herkes بدلخا herkes بعقلخا بكي يعني ام دربال ام ورن سر مجرخي اساس برسك من هبو نها برسا من وصابو ما قلت يعني مثلا ما قلت يا انتگراسyon لهر دولت که جداه işte Türkiye این کاربونه Avrupa ya model هری باش تو دبی دانمارکه peki ben nave mesela ben ya multi kültürel ya multi kültürel ben nave ve daji gran yani bu avaki kornasi این کاربون تنه یا جو اسیمیلاسیون تنه مثلا تو تری دروا تو المال دباوت کردی داخفن تو تری مکتب دانمارکی تو تری دروا ناف حوالا جی 7 zaman tane خافتنه دیسا yani belirsizlik nave bu veji. Yani dibe tabii ki dibe mesela Storbritannien Britanya. Gite Britanya arı Britanya segregasyona ya yani her millet boğatıcın yani tav din nabın tav din dibine av asimilasyon dibine yani entegrasyon tune boğan tutxazi tav din büyütü mecbur mini wan bi İnge yani tüm bibi asimile bi la aval Amerika juvange la Fransa jeye her devleti hayye her devleti zaten ya tu bin desti ya tu ser bilindi yani ya tu ser vanli ya ju yani imkanı taçına imkanı yani minuk mübarek oti dusol Danimarka modeli en baş Danimarka'ya dardın asimilasyon dibe yani nesil şuva generasyon yek du se hatta se yemine yava hedi asimilasyon dibe yani. Fakat mesela İngiltere pır zaman çune yani pır vakit çüye mesela çan nesil şuva asimilasyon dibe. Segregasyon bu ya tangi dudreşt ki yani şunu mesela daha soldana saat solda tu asimilat bey. Çünkü tune tave İngilizoy tu tave hay mina hay. Nizam tafam kır. Tamam ifam bu. İfam bu. Evet. Yani her valeti cudayı. Her valeti gore forme khas struktüre khas ki her tişti wan Yani her velateki gore kanunu darxistine yani bu entegrasyonu. Herkes ji problem khane yekin herkes problem khayiş cuda ne? Bele. Rojdam dem jmera peyam kişandiye
Di keliyek da an pêçek de mirov nikane zimanê zikmakî baxfe jî ger di jiyana xwe rojane da bi zimanê xwe bijî. Niha her kes li vir ji dil dixwaze bi Kurdî baxe lê mixabin ber her yekî astengiyek heye. Ev jî baş nexwendî zimanan. Zimanê. Erê. Welatek Yılmaz Yıldız welatekî demokratîk e û herkes nêrîna xwe bi rengekî demokratîk tîne ziman bi hêviyek ku em jî wan rojan welatê xwe li Kurdistanê bibînin. Hevî darin înşallah. Hevî dikim inşallah. Em niha bi dîlekê berdewam kin. Dîlek ez nadibînim tu muzîkê re mijilî. Tu karê muzîkê dikî ya jî tu li derdikevî ser dîka tu dera sahne falan çıkıyor musun? An jî tu li Avrupa yani tu carna ez bawarim derdikevî bi kilîsê re dêre da tu stranê wan jî dibêjî yani. Bêtê wan em bêne îlahî Alman İsveçlî jî tu dibêjî. Tu dikarî hinek ser vê mijare ji me re yani ev jî parçeyekî entegrasyonê mîna tu hinek entegre bûyî li wî alî. Tu dikarî qala wana ji me re hinek bikî? Erê ez bêm çi yani ez ne hunermendim ama ez hez dikim yani stranekî kulamekî ez hez dikim. Li vir cî ez 10 sal bûye ez li Qore kilîse li Katolik kilîse ez ê Koro diçim. Li Koro cî yani li Almanî li Latînê cî heye. Ez hem jî ez li Kurdî cî yani zimanê cî ez kulamekî bêm. Ez ê belkî Kulame Kurdî dixwazim erê rast e. Tu car carane kulame Kurdî jî Ez belkî li Almanî ez küçükê bêm yani ne ez Latînî cî em tradisyon yani folk yani müzika gel. kiliseye li kor folk yani kulame folk çeye ez küçükê ez bêm. Tamam Keremke. Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst? Du hast mein Herz genommen und willst es wieder weg. Ich bin kein Bayer, so bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu. Ich bin kein Bayer, so bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu. Und liebst du einen anderen, so sag es bitte nicht. Ich kann es nicht ertragen, mein Herz schlägt nur für dich. Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst und leise zu mir sagst, vielleicht. Küçük ez. Hem de Almanya'ya. Bele. Hacı ilahiye ki hem beni Katolika bu. Car carnat kilisede jî. Yani ilahi bejir hem de hevrabın yani hem aşiti bakın yani. Yani ji bu teneki yani manevi aşiti ne hemdir? Bele. Hevrabın. Be hevrabun ek çekin. Hem ne yakın? Yani hem ne yani hem li bahçe gül ciheye yani bahçe her tişeye li cihan yani dünyaca li bahçeye mirova yani evet. her farkı her rengi heye. Her rengi he her milletik he teyde rastı. Evet. Ve kidim tuş bu müzik geçidiki yani tu dernak cihadar nak ne olsa yani herhangi bir yerde sahne çıkmıyorsun. Na ez ne için yani sahne çiye yani hem küçük konser heye
Yani ez ne hünermendim, yani ez ne sanatçıyım. Ama ez haz dikim yani. Yani ez çi bêjim yani cihêmin malbatêmin yani sanatkar pira. Yani çeva sanatkar yani yeki resme çedikin, yeki plüral ledikin, tambura ledikin yani kakomun piremin yani nivîsandin. Tane yani Elbette erê. nivîsandin. Helbet Resim haz dikin erê. Bilur cihê yani me. Malbateka hunermend mezin bûyî, loma bandor li ser te Yani kirî. erê. Loma yani ez haz dikim. Dıvırcı yani entegre çiye mesela ez haz dikim zamanı yani müzik em gotin evrensel yani internasyonal yani hünermençi internasyonal yani rengi farklı ama hem cihaz dikim. Loma min çiyo li kor ez yani straneki haz dikim strane Almanice haz dikim strane az Kurdice haz dikim strane Türkçe haz dikim yani her tür müzik az haz dikim. Müzik Yani evrensel. tüvek internasyonel strana dibîte dî te sêşar gava tu pêş Erê. me tenê bi Kurdî got me xeb heramî stranê heremî gotin ama te wisa nekir te çû Almanî jî got tu dehîça jî tibî tu zazan jî tibî Kurdî jî tibî tu her bijî. Wextî tu Belê rast e. Kurdî strana dibêjî bandorek çawa li ser yani Avrupa'yı dike, İsviçreliyor dike. Nasıl bir etki bırakıyorsun Me yani? fam nekir? Wextî tu kelamek kurmancı dibî. Erê Ona Ez kıymet hiç bêjim ne mesela yani? ez kelamek ez bêm çi mesela yekî konserimi gotine mesela çi bêjim yani birine diye yani dayê Berine hani dayıki. birine dayê çi yani mesela min ona yani genozit yani katliam çiye ev fikrevene ev dixwazin yani rez dikin. Hürmet dikin, beli. Rez dikin yani ev dixwazin gudar dikin. Mesela ez ağıt ev şin gotine çi ağıt şin Şîn erê ona haz dikin yani ev yani meraklı ne ev yani rez dikin Kelam saygı yani erê aha yani em bêjî bikarin bînin ziman rastî jî heval dilek belki işte Kurdî şorome zazakî Kurdî wesa nikarî yani hinekê bi Kurdiyek ya masî daxefe li bes berxwedaneke pir başekî heval dilek bi Kurdî hîro ji me re baxefe ez bawer dikim heval dilek tu pir bi Kurdî naxifî aslında ne wisa Dengaki. deng nakî yani tu bi Kurdî yani ez fam dikim yani ev çiye mesele çi ez bim mesela ez hevalê min heye hemû Kurdistan mezin bûye ez jî novî Anatolya ez mezin bûme Kurdî me hani fark heye diyalekt heye diyalekte rost eger ez bêm mesela ez bir nakim yekî hevalê min gotiye min ya tu imitasyon e Kurda imitasyon e min got imitasyon çi ye yani ez şem dikim ez şem dikim ez kurmançı tankirim yani eger Kurdî yaresene ev Türkünü zanın ez ne şem dikim ev Kurdî Rojava'ya ev Türkünü zanın em ez şem nekim Kurdî biştakılım Kurdî haber dedim ya Kurdî tankirim ama eğer Kurdî Türkana yani Türkana Kurdiye Türkana yani ez şem dikim yani ona hena akademik Burada Türkiye ez şem dikim yani erê henek dikine yani loma ez şem dikim yani ez fedime yani ez nikarim Kurdî biştakılım
Pır baş da xfi. Yani Başı da astazanım mücadele Yani ez bandıkım ama şem dikim. tu belki zorlamış iş bu xalifada biki ama tu Türkiye ne axif yani her bir şey. Tu go evvela direkt belki Sabi. biraz Türkiye tu nov bername ama her bir şey. Hiro mücadele ki başta Tabii. dilek tu Yani serkefti bu hiro ez bavarım tu ji hiro pêda yedin Kurdî denkî. yani Ez yani. Ez bavar dikim, ez hevi dikim. Bele. her bir şey. Her temaşavanın hecap Mesajın me hene heval rêjî. Ee, Ahmet Gezer peyamik şandî duê Necla Baran çi difikire ji bo zimanê zikmakî, zimanê dayîkê li Danimarkê naye dayîn her çi qas di kanûna wan da hebe jî sedem çi ye. Yani kanun olan da heye. Fakat tu bixwe bixwazî heqet heye. Kanûna da heye. Fakat tu bixwe ser mesulî bî. Tu bixwe ser dostî. Mesela tu bixwe kursekî çekî. Mamoste bixwe boînî. Li derê rodoro mesela bixwe dibin mamoste ji we de ye. Hûn boînin. Hûn aynı kursista ji boînin. Yani zarokon Şagird- bixwe boînin. Tu şagird bixwe abim. çekî. Her tiştî tu bixwe rexî yani. Mane ve yani kanun olan da heye. Fakat lazım ki yek bixwaze. Yek li ser dost e. Yek mesulî çek bixwe aynı. Ya. Tabii mesuliyet inisiyatif Ya. lazım. Arı tabii her belediye ji konsey heye, entegrasyon konseyi. Anji yani el ser entegrasyon bisakinin siyasetmedarın unji yani lazım ki kontak vonar biki ser dost yani. Rastı. Çünkü hak heye yani. Yani- Peyama kızın her rojdam dem şandiye entegrasyon hej di nav Kurdan da nîne em ê çawa li gelan din pêk bînin her bajar, her gund û antaxa rêbaza jiyana xwe ne yek e bi gelên din ra entegrasyon hîn pir zehmet e lê bi her çandê her netewekî ra jiyane rojane da hevbeşiyekê pêk bînin. Mevcut. Em hêdî dawiyê bername xwe bînin yani herî dawiyê hûn çi dixwazin bên peyamê we paşiyê dawiyê tu çi dixwazî bê Necla? Heval Necla. Ez dixwazim spas bikim ji bo bernavê. Hêvî dikim ve yani baş bû ser asimilasyona entegrasyon fer bibin. Eger pirsan ve hene ji min re binivîsinin li ser Facebookê jî hêvî dikim em hevdî bibînin li bernameyekê din. Ya li ser jarek din. Me soza bernameyekê din ji te heyno em ê ser dîroka Kurda carekê din bi hev re biaxivin bernameyekê Erê çêkirî. inşallah hêvî dikim. İnşallah, erê. Erê. Birêz Necla dibê daxwaz ji hêla cîvaka biyanî da qet neyê çima. Ahmet Gezer li herî dayî ji me re mesajek şand. Fem nekir çi dibe? Peyam çû. Okay. Carekê din dikanî hûn ê ser ekranê rejî. Pirsa ji min re bû. Belê. Birêz Necla daxwaz ji hêla cîvaka biyanî da qet neyê çima. Daxwaz ji hêla biyaniya da cîvaka biyaniya da net dibe çima. Ez civaka biyanı da ne mi? Derxwastî yani çima ji civaka biyanî de neye? Yani yekî biyanî jî dikare em benî bûye çima neye? Wisa dibe. Erê temaşavanên hêja. Ya. No em qurtasî ji min re peyamê pravet hatin li ser vê derê natin heval dibin heval figen ve du bername ne tu xêr strana navê. Belê.
Dixwast ez wê jî bî. ji min re privat li ser ez bi telefon ketime programê li ser iPadê jî ji min re mesaj têne zûke tu jî stranekê bêje wisa jî tên zaten em giran tênî dawiye bernameyê jî hîn heval dilek jî ji me re du stranê din bê ne wisa hevala çî dim ji bo wê jî yani em benê mijara hîrok em daxivim rastî ji mijareke pir kure li ser mijara asîmilasyon û entegrasyonê pir lêkolîn jî çêbûne ji bo wê jî mirov dikare carna bi nîvanê hîne cuda ya jî bi beşê hîne cuda bîne ser ekranê mixabin pirsa hevala Ehmed me nikariye em bi îfade bikin em wê jî lêborîna xet qazin ji bo wê jî careke din ez bêm yek li me temaşe dikin bibin endamê Pêkan TV'ye li ser YouTubeê qenala me me gotiye her jirek Ji hunerekî bo refîgên Heval Ehmed dîsa nivîs bi Tirkî şandiye divê yabancılardan ana dil öğrenme talebi gelmiyor. Neden? Yabancılardan ana dil talebi gelmiyor. Hangi yabancılardan bahsediyoruz bilmiyorum da ben bunu Türkçe söyleyeyim mi? Böyle. Şimdi yabancılardan şöyle talep gelmiyor. Yabancılar zaten çoğu Türklerden bahsedersek eğer çoğu zaten çocuklarını özel Türk okullarına gönderiyor. Yani buradaki Türk okulları dolu. Çok da yani. Arap okulları da dolu. Genelde imkanı olanlar, Araplar ve Türkler, onlar zaten kendi okullarını dolduruyorlar. Ana dillerini öğreniyorlar. Yine azlıkta olan ya da imkanları olmayan bizim gibi Ebn Dast yani millet Ebn Dast yine onlar öğrenmiyor. Onlar geri kalıyorlar. Biz mesela kaç defa kendim denedim. Ana dil eğitimi için kendi belediyemize başvurdum. Talep yok. Zaten çocuklar çoğu zaten çocuklarını özel okullara gönderiyor Türkçe öğrenmesi için. O yüzden gerek duymuyorlar. Yani ayrıca bir kursa gitmeleri, ayrı bir dil öğrenmeleri onlar için zor geliyor. Yani bu ve ku ez zaman mezun yani millet mezun lüvedari ev zaten Kore Hatukşi'nin medrese mektebe özel yani beti yani ondandır yani. Bence çoğu da gönderiyor yani. Çoğu da zaten öyle bir talep var. Türk çocukların hepsi evde Türkçe konuşuyor zaten. Televizyonları var, imkanları var. Okula gidiyorlar, kitaplarını okuyorlar. Yani onların ellerinde bir sürü imkan var. Evet. Öyle. Dilek dixwast tiş gibi Dilek. Ya hindik ez yani ez benim mesela yekçi kuremine ya lavkemince'ye ev gemande gotiye yani gemande belediye ev gotine tutuhazi di lokite şondun mektebe Türkan. Mıcıgot ev ne Türkan'a yani ez ne hazım. Eğer Kurdi heye ez şondun. Ne Kurdikine ev yani ez ne gotime yani ne Türk'ü alim bıkın ne kurmançı ama ez kurmançı ez duhasım ez kurmançı beldikin. Yani imkanımı hındıka yani meseleye Kurdi ne yani zahmete devlet ne bürokrasi yani zahmete bürokrasi zahmet yani genelde anerkannten Deutsch sagen yani Almanlar diyor yani tanınmak la Kurdi yani ne anerkannten yani tanınmıyor henüz. Yani imkanımı hındıka yani komel heye dernek heye belki dernek eğer usaydık yani Avrupa ezbeyim. Mesela Swiss eğer yani amca duhazım lokime şondum mektep ama tune. Mesela eve yani. Yani imkan tune. Yani mesela la Türk'ün imkanı pıra. Arı. Mesela eve yani Türk'ün imkanı pıra. La Arabi imkanı pıra. İmkan jboyku yani Türk'ün devlet khana. Evet, devlet khana. Kim finanse ediyor? Ve o finanse Heval Ahmed nivisi bu kim finanse ediyor?
Evet, Türkiye'de finanse yapıyor. Buradaki özel kurumlar, özel şahıslar da finanse ediyor. Çünkü imkanları var. Türkiye'den bir nevi yardım alıyorlar. Çok büyük oldukları için, burada özel okul oldukları için de devletten de yardım alıyorlar. Çünkü özel bir okul. Bizim Kürtlerde böyle bir imkanımız yok. Özel okulumuz yok. Bizi finanse edecek bir devletimiz yok. Bize özel kurumlarımız yok. Bizim öyle özel şeylerimiz olmadığı için yine ve yine devlet dairelerine mecburuz yani. Mesela her belediyenin, dediğim gibi Danimarka'da özellikle, öbür ülkeleri bilmiyorum ama Danimarka'da herkesin ana diline eğitim alma hakkı var. Liverpool'ye ama tüne, imkan tüne. Ve İsviçre. İsviçrece heye, hakkı heye ama imkan tüne. Evet, imkanlar da yine kendimiz yaratacağız bu imkanları. Danimarka'da diyorlar ki herkes hakkı var, herkesin hakkı var. Çünkü bütün 12 yaşından küçük çocukların ana dili eğitimi alma hakkı var. Fakat bunu kendimiz düzenleyeceğiz. Biz bir grup olarak, Kürt grubu olarak kendimiz ayarlayacağız. Bir öğretmen bulacağız ve dersi görecek, bir sınıfı dolduracak öğrenci bulacağız. Asıl bizim sıkıntımız o. Yani Türk okulları doğarken burada bir sürü Türk okulu var. Bütün sınıflar dolu, bütün şeyler dolu. Biz bir sınıf çıkaramıyoruz yani. Bizim sorunumuz o. Türk'e ava kırını ziyade Türkiye Kurdajı dedi yani. Türkiye Kurmancı dedi. Aynen öyle. Mete nadıdan yani zamanı kat her ne derse Türk'e diso. Leverci aynı problem he yani. Yani Kurtası ve dara hulet kave. Wana devlet daxil pişle. Be imkan devlet daxil Avrupa tkarın medrese jafkin. Tkarın zarıxa derse jipedini ama yeme tişti ve satune em بخد به درفت خه تکارم که مثلا فرقا وجهی از نظام اول نجلا و بلکه شما رو در بزانه فرقا کو به زمان خه ایتن ببینی یا جی تنه زمین هبکی مثلا اونا به زمان خه ایتن ببینه لعبه اما ما هم هین کتنی درده کو هم زمان خه بفسن Evet. نه وصل Yani baba yani mesela derece doyu ve ne ama strana berdam kini. Figen katej mara çubi. Asklama içiyorum donkum. Tamam az mara figen bir piştraji ama be strana ta doyu bikini. Ari. اجسترانك يا ما Az ve peyameci bu film Hacı Mehmet Bozdağ nevisiye ana dil eksiğimiz çok bunda ana dil eksiğimiz çok bunda kendi eksikliğimizin yanında arkadaşların gülmesi içime kapanmayı getiriyor teşvik edelim. Böyle teşvik edelim. Rasta. امجي سلاف خش مواد بوزدار دشینن Amca Slava dişinin gelek savaş. Azıcık slavdık Mehmet Bozdağ. ام سلاف خش همو اندامه هدف را همو حوالی می وش سیاسی و دناف و در فتنا برخدانا که چیت کنم سلاف خش جوان همی را دشینن اره از استرانه که یالی می آرطول نوین جوارا بیم موی خاطر جمرا پروات مساج وات خاطری حوالا ناش کنی از استرانه که کافم پیشم شوار دبه آخله بوکه بدوارا کتیه کوکه دبه بجنا بوکه از رافه بنا دارا چامه ما برستا لبرداری لبرجامه از چوب دفی قاپی گومه بوکه خمنا من رسال تیه دامه انده به آخله بوکه بوکه به دوارا کتیه کوکه ده بجنا بوکه از رافه منا
باز دل و خمنی جخفتانا کچم بزانی طالم ور بکیم جنکاش لاکی خرابینا جگوش مانا ادر آخله بکه بکه بدوارا کتیه کوکه ادر حال کته دبله به بکه دین از راوش فلکی خطه دوه سازیات میران کرن دقاسته گو بکه خب دار خستیه جبرمته دوه آخله بکه بکه به دوارا کتیه کوکه دوه کتو گادا حتی برا از ترکیه من دکفنه لکفرا برا کی من اخص زبو گما جو کدن خواه یه من نفرا ادوه آخله بکه به دوارا کتیه کوکه سپاس Danke det sabe. سپاس Danke det sabe. دنگ دلیت ساقبه گلک سپاس فیگن انا مگو هم هدیه دی بروا برنامه ترنی لی پرستنه مساج تنه جبو و دریج دی به برنامه هم دخوازن یدن تجی پیام آخه پاشیج مرا بی دیلک جان دخوازی هر داویج مرا چی بی Ya ez bêm çi ji ber ku va ez bane programê xwe kirim pir spas dikim ez. Sevîdarim rojek verem yani ez rojek verem ji vek her milletekî bi zimanê stranê yani özgür azad serbestê xwe rahat serbest bikim. Yani penaberî nabe ez dixwazim koçber yani penaber nabin yani sürgün nabun, koçber nabun. Yani ez çi bejim yani hevra yani ez serkeftin dixwazim programajî ez spas dikim ez pir xweş bime yani sağ ol. gelek spas tujî ji bo hatina te jî em pir kêfxweş bûn ji bo nasîna te jî hevîdarim tu jî bibî tara cafa Kurdê Anatoliya navîn Nasıl hani hünermend ez ne hünermendim. Belê tu jî hediyeyê dî tu jî dikarî xwe pêş ve bibî ji bo hatina we hird hevala jî em gelek spas dikinî اره ام جه سپاسی خط خوازنی ام دبینی حتانی 2 هفته جا پیش ما بمنم خاشیه دا براستی جی قصره که ما بیه تماشه ما اف بکن جاره کدن ام دبین ببین اندام کانالا مل سر یوتیوبه کانالا پیکانه حتانی 2 هفته دن بمنم خاشیه دا امنا جه هوال تولای سترانوی داوی هنین و گرنگه dilek. Heval dilek. Dilek bugün ez ketim heyecana barname hevala dilek em strane ve daviye haynin o barname xejî pöye bigrin. Belê ez jî heta carek edin heta piştî 15 ro em dîsa bibin nîvanên malê we bimînin di xêr û xweşiyê da xatirê we. Spas mevan. Kerem ki heval Dilek tijmara kelamı berdam ke. Hani beni belki az kromekî ala çorum heye hindik. Küçük az kurmancıya çorum. Tamam. Sparo zoro kırın, sarı zeçare kırın, sarı zeçare kırın. Zıban karere kırın, loşık loşık kırın, loşık loşık kırın, loşık loşık kırın. Haror ve çekiro, mamazay keçekiro, şıkiro şıkiro, haror ve çekiro, mamazay keçekiro, la la la.
Spasibo.